Ghana de Shemaima Yamamunina Achibiem aha Sompa 106.5 FM Accra. A bronze say Ghana today Jumedie ye de Bremona. Ghana today no yabota ye say ye share the Obokrata Adwoa Abedwa so na fe ya ye ho adwuma. Ye bobo boni nyina so ni nyina nso aba meti hei daily graphic da manimu aha Adwoa Asare atena se sanso na Apam Dadaa Adwoa nyamepona no osi ho eje ne nsam nhira ne adom ono nso so e wo ha sei ye frem Akosua Aboagye betimi afrem Akosua nhira endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten na Boye amiedi abremo sanso na time heba mesha edro no nso wogina mu dendende 21st clinic omo sciatica expert nso eboye jitom eboye chidom kasa natural mineral water eno nso Aboagye special local foods omo nyina aka ho na ye de Obokrata Adwoa Abedwa so no ye de ma wo enti bomodi afse efi sabre ya kopim se no wotwe be mu ne de woni ye be kɔ nakra na de ye ne se ye be bobo nsem ni nyina so akirikiri mu every pam ne ye be bie phone lines no na wode wadwenkyere nso aba wode wadwenkyere eba wi a ye be kodwa so na ne ma pa abedwa so no ne apensem mu e de ama wo eti kɔ so afo afidie ne to Sompa 106.5 FM Accra me nkona me kɔma abedwafo akɔ abedwafo me mama kɔ aba o ya Joshua mo ma na bibia abɔkɔ de nyame hu ye mobo yes see the month of March mu yes enrana first March ene second March na ochina ukuo echina bena ebinada ye da bia manije ho pa fi se emudo ebinada eno so ye third March ukuoda ena to me ne de March ni nyina no enye Ghana birthday no kwa me de ne ye 4th March eti March ni nyina ne de to so 9 no ena Apam Dadaa me special mama na Nyankopon asan de afia sa be kan de ode ama ye dada no ho eti ode ama ye na kire se wu nyiri obi se nyame de afia ka me fie won fa bi nkan ho wate so so de bi aka ho wo kaso de bia kan wo de bia kan dada no ho ngo de bi so kan wa na kire se eso ate eti so kan so be ma 100 years ya na afi be kan ho aka 99 afi foforo be kan ho aka 98 ehi wo 40 years aka 60 ehi ma mu de ya nyame de afi asa be kan mfie ho on fa afi nka wo mfie ho wo mfie no de ma no wate ba ko odi afia be kam enfie dodo na odi ama wasasi so no wate so wan yakọ okay na emum de odi ama odada no na bia ba be ka ho anti wumfie no odi ama one de se wo ma 100 years ya eno wo 60 years aka 40 wo 70 years aka 30 wo 80 years aka 20 ebi so kwa na ade no kura nuru 80 ebi kura na ade no kura ewunya 100 years senya obi a nya 100 years na nka epani ye di anka 100 100 pe sanya bia ho de wabone kama apamu pe bia ka ho say no opportunity e wo ho ne say o de fa sa 100 we no fa pre da de no se tene say 100 we no de amaye no opportunity ebinom pe wo manya enti say sa 100 we no fire de ebe mo wonya dankwa na di ubenya dankwa yes de wungu bio de uwa obesan ko e ho no obeko eternity wonderful obi was me uwa no ma wuboa or say it is appointed for a man to die once and after death judgment wonderful atemu wo ho ntu bebu nyuma ho content ya man nya wo say e friend say na mi wu ana mawu wo de wo hwe ba bia obese wo de wa kanokre kanka de wono etwa bie no pensa wanompa ye hwiagu street so say entina ke betumi atena du mikro mu nka ene engineer wadie kanokre na wada wate ase enti de akai no fa ye die nyamepe fa ye okay never say de etwam no de ye de wo pe ba de aka ne de nyamepe no do fa no manyame ene me dru ba bia go ba bia na me tofu a me dru na me say young man ye fro say oboni di ni din de bi ade pena because them say ade pena kra de madi but say ono o say friend ade pena na me say ade pena wo penya me hyebre ode amo na wo pe obusuafo de o say penya me de na me say na yuru husum nyame okay eno ane message simple am de ma me say wo pe de nyame hyehya ma wana ana pe de obusuafo hyehya ma wo o say da bi abusuana de o mo hyehya ma ye na nye
ye hia na yare me obi owo mu bia nsi wo mu yie we 40 years na we ewu ni hwe mempa abusua de me penya me de nam se ne ye rohusum nyame wan sum nyame de automatically abusua ne de ne bebam ba sa wusum nyame de ne apam entokwa asase su ye ko anu no se nyame de bebam ama wa na se de ye hyehye ma wo bebam ama wo no eno ane bra ye bre ye wo ampa it is one fan one koto nyame de ene abusua ne de wutwu mu tan ye bebam ana abusua no so ye omo de a enti omo legal right ampa se wo mu benya asenti se wo ka se mo de ne mempe eti wo ka se wo mpe de se wo prove chi omo se de enti na ampe wo se moja bia kasa ama ampa wo mo cheke wo mo de no ha no we moja na cheke ama no a omo se adwobre o kondi omo no ba konye se omo beja wo saa omo no ba pria kakra bat eduru mra bia bo se omo ade ye boyi wa de no ho wo san kra be manya me di bem omo aje on so wa de no ho ye apam dada de no ho adwoa de no ho akosua because wo de ho akosha apam foforo biase abusua bia ne apam omo ene na yi omo ye to ho abusua bia ne apam omo ye to spirit abusua bia ne apam o ne spirit because memma ne timu nya wo de se me de abusua de ubua abusua bia ene honhom bi kwa apam honhom na ne kwa apam no wa hyehye ne ma bi ato ho eti se wo ba wo betimi akase apam no a me na nanom hyehye na omo so omo ya omo nya omo nko omo se me de masefo nyina atwa so ode da so what's say ode nyina da so ode aseme de nyina ne me na ono nko na call you but no de asefo nyina atwa so ode twa so a wo ba you have to agree or disagree yes because can two work together almost three unless they agree to wetin akase de me na no ye me mpe no me pedie Yesu be ye ma me no eti ene medimiti ko hyase na ye problem ne say apam ye de eti ko hye Yesu de ene mu o se na nanom abrabo no a na ye bo nti ti hyase ne ye nan wa ha ya se mu ho ne ye kon no ba se wutimi kon na se wudi uti hye because un say hu bia wudi uti be kwash wudi uti be hyase no what show na chi wade ene ne ma wo pe ampa wo na nanom ye ma no eti na hu ne be di hene no it is a wo so pese wutu ne dia ene honhom na wo so de ba no ese wo so ye honhom na sede eti wontimi nkasa wo ye honhom ya sede de oti hyase a wi na kwa hye ne ye ba bia oti be wura bia so honam timi kɔ hɔ mo na amo hu sede wo besi ayinti ene no yesi bosumi miensa yi mu yi bosumi march no choose de wo pe say wo befa wo nananom de no a ana wo befa Yesu de no na de ma wo determine mienu no eye wo choices enu ano na pam wugina ye na ekire wo sampa akwe wafa Yesu no ampa ebi se hunhum bia wudu tibe kwa kwahye na se wo se no ayo hunhum bia wudu tibe kwa kwahye na se no se wo se hunhum no apam so oye ne ye se wo se na se ye hu etim se ampa we de mo afiri ha enti hunhum no kura no mo nim obi ye show we dia we omunim eti se wo so do ho akoma Yesu na wo nse no a na se nipa ene na nya Yesu na ya kan bia na bi e sa wo na aka mo se Yesu ben a na se wo master no kura wo nse no na fa adua ga bibi se ewia se kura physically o ma me ne o papa enye pa se bia ona enokura wo na bi kura eye sa line kura na wutu pie ya ye si ni na nanie sampa ampa ebu a wanka kura o kasa wo yehu eti e ma ye wo sa busua we na ye wo dia anche se wo make choice se do mo hyehye to wo ma wo na no na wo pe ana se de Yesu de bro na se de Yesu de ma wo na apen so de a ene ye se no ma wa bra bon se Yesu se de be ya hu ma twe ho ahye nya be so we de Yesu de ampa Yesu dia na krono da so wo mu Yesu so mo krono da bi o Yesu dia na wo da so committee adultery Yesu so committee adultery Yesu dia na da so twetwa nkrofo na nti ye konkonsani a da bi ye wo na nam dia na obede ma wo ni bia Yesu dia na se wo da so ye kromfo a enye Yesu dia ni bia so atiase enti sade wo do ho akobo no na emo nti apam enne na wo twi mo nyame mo ani ntimi nsa no amen Yesu ni ene ye mu nyina ye ntimi nsa no me o daily graphic ha wonso dia na da wani mu me the Ghanaian publisher and pay the Chronicle ya breast samo ha and a Daily Democrat and so nothing but the truth e wo menchen ha and Adwoa
The Obokrata no ebaye. The most authoritative newspaper. Okay. Daily Guidance so Ghana's favorite newspaper. Nina waha. Ene mama memfa Daily Graphic the Obokrata na nhyase na. Wo sha wo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wadaha. Wase Mahama in Arusha for anniversary of African Court. Na asam no wakatafe to so du miensa no wachichire mu se o mampanyi His Excellency John Dramani Mahama na no ena wo free Ghana ha ena okopie Arusha. Na kwa woko ye nyina no na woko na wakwa akodi dwumadi sonko ede ama abibiman nyina na His Excellency John Dramani Mahama na ye keynote address speaker ede ma 2026 judicial year of the African Courts on human and people's right in Arusha, Tanzania. Etokopie Tanzania ahinkro Arusha muno wo hye Kester Abraham Kranchi wo di nachi no the story na beto ne behwe na efekeke na wo hye President John Dramani Mahama woni Ambassador Mahmoud Thabit Kambu Minister of Foreign Affairs and East African Corporation of Tanzania wo mu hia ye na Kilimanjaro Airport ho Arusha na wo mama mampanyina kwa ba na ayefe power bon kaftan kama pa na eno ho asem no eno wa kire mu se mampanyi HC ye ewo Kilimanjaro International Airport no wo si ya pe ena Minister of Foreign Affairs ena East African Corporation of Tanzania Mahmoud Thabit Kombo obema no akwaba no ma na akwaba no ena wono nso so ekoya woni ne opanyina na odi keynote address no odi tudwa na wo hye Daily Graphic atafeto so dumiensa ho no anso a wode Daniel Kenu story aba na Daniel Kenu nso so stakeholders push for independent sanitation regulator was say this will block 6.2 billion Ghana cedis losses into what the Professor Peter Korte what the infonyina babetoa bebre na ka se efi anasa honidi ho nsem no de obegina mfimfin ye hia obi ye kontekro aban emfori mu da biara da na ma etra bi esika ye hwere etra bi niam bi kra ye nsanka no yetimi atuase eti high level stakeholder forum bi koso e won kran ema the Institute of Statistical Social and Economic Research ISAFO ewe University of Ghana wo mone Environment for Development and Dwumadie na fe so channel 1 TV wo maka bo mu edisa adwumadie na adwumadie omudi ye nyina na se ebehwe ekwan ebefa so ahonidie ho nsam so ebegina na oman no betimi afa na ntoma pefra ne no enene wo hye Daily Graphic atafa to so dumie nsa no a empanifo no nyina si gina ye preko pese eba ahonidie ho nsam oni kwansa aban wurewure mu ye nyan emfama kontekro adwa to aso mengoy yo ene yemfa the Ghanaian Times the Bokrata no ento aso emfama mo ye bakrata fa etoso miensa Ora bright appear ena nimfonyini eda ha wono ena eye penyina woda Child Rights International ekuno ano na we no eye NGO bia womu ehwese ni tichupa ne enkoda womu fa ahodie ye bepre ade asi ho ene womu bambo na opanyini dia to dwase na nsemu eniema bi ha se enkoda ye abuse womu ye di womu ani se ne eba no se bia maame ne papa na asa koda bia wotu obi nchen anampo se obi wo ho no apanyi bi a won fere nyame nsuro nyame no akosese akoda bi no waye ne yaya eba sapo bo se nkrofo bi a wo magye din enye ohene bi a na ye sofo bi enye sofo bi a na headmaster bi a na headmistress se wo mo a e bi a ni die bi wo mo ho mo kase wo mo ne de wo mo de wo ho agye asem no mu o we de ye sere mo me yenka ne boko munyi asem ne free court me yemfa mra fie nipa na ye bone ye sere mo o ensi bi no mo yi asem na ba wo say sa influential persons no mo do mo ho hye child right abuse nsem emu no eyade bi a ha atentre ne a ye prede mankoda wo mayi emu enti wo besere se ye kwa anim no sa neema no ye nyai se obi akoda bi bone na bi asem no kora na etimi pia bonten ne kopie bambofo akachi ana kota ye nyai mamra no enya dwuma sanse nkoda ne bi wo ho a wo mu nikamafo we ya ye yi abafie kura behwem no na nya akoda na nkasa ma me nchen wote bi a no wote busuani bi ho ye be yi asem na bafie kura ma me be fa akira kwaje be 2000 ana 5000 bi ni akata so na asa enti no wosesa ne ma no de nya de a eboa kura ya asem adwa ohia ya de fun se wo bapa ya urepu no ne afre wa begina nchen ya se ya kwada ne da achi oni ya pe 1000 bi ama ba 1000 won hu bi da ne ho kire no eti waje ta ba 1000 nso a wo je no oba na o de be sa na yare o kosa kwada bi wo ha yetimi urepu na na se nyina tete ya di file no na kwada no ese nipa no
ye chi no because e bia obedwin se o se wonye biem ya nche na ntumo odi be ya kwada foforo fi so obi a wo akokodu one nkwada adade obekoso aye enti se wo ma ye chi no eboa se de be ya kwada foforo bi benya nkwa akwada foforo bi ebenya nkwa nti no esese obeme ya chi nipa no aiso obi akobokro no say honhomoni bi na abone pa sa abone pa no de ne ye adwuma enti se wo ma ya nchi nipa no na ukwaji 1000 2000 ni ye January the next time monti three bia unsa just what ye chi obi yes oh enye the first time na ka first time ye chi na ka ye huntoye ka first time ye chi na ka ye huntoye yes oh area ho sa na ote o wi nkofo ne masa yes ya na no ne we bakodai woni we bakodai yes papa bi woni we bakodai woni eti ye obi nyankokoduro no kwasem ye obi nyankokoduro but nipa no so nyankokoduro ye ma system ne weke yemma system ne weke akwada ya to ne mo na yesi yemfa ne nko hospital na doctor say wo giscan san wo sign wo giscan san wo sign we ya some medical report ne cry say be ya ye be ya medical report no na I anya wonya evidence because we the court no here evidence say wo de be che sampa doctor di ho adanse doctor no so giska na mama na here na ko first free etore bi so abehwe na police station asam ne de call ye de kodam police fo a ye say police fo so wo monhwem na wo monyama ye no na wo monso so enam so woni binti ye kro mu ade woni bia mo bransam ye obi asam wo ye mobo wo ye mobo bo say eno so ne ye say cobra woni kapre banka nipa no ode asam ne call police station nko obi an nsam wo bia e ne sesi na edru court omo kan ni nyina wa e ya tete nti system no so nye ekopie court so ya kwa ya jeni oh enti chief justice bibia no obetimi ayama asema ya jeni bebrebe so betiama ye de asem court anka acha abuso me ne yawie enti entimi nya sa fast track system ni bi wo Ghana ha ni entimi twi asem saa ebitimi di 5 years na akoya oku akoya abesim I say 2021 5 years ni afeni ya bu asem no 5 years show eti obi nipa no mekokota kopede nti imagine say nipa no odi asem na chi no prosecutors no ne mranimfo no omo follow sa case anko omo abamu buya na se na wo so so say woni adage ye nere bayi no but ya abamu buo mpanifo mram na ye justice system ne de delay no adjournment asem bi wo panka wudi bimpa but enam se beto abanzi wo se mame nka na ofie na mempem ba bi ntina says don so wada so ye say sa asem no say yampa say nyampa wada so nam ho na o say enu ntina sa radio yi ada ne court yi say chargement ne prosper pa do na de won ho ato ebi ti say sompa enkomo eni ade ne say ntina mankrofo bebre pe no ebi say ho no kwa obenya instant justice asem penipa ko so se sia wa jiri sika na untua no eno anso abetena ho na ohini ni atoto na no ototo awo bodi no afa wa bodi ale du foto atoso afa ade achi afa na afa o say afa de sika na metua so what yes and na ma say radio court no they say friend radio court say radio court no adoso bebre bia obi ye bie so obi apese edi na samma no esisie no doso eti court system no judiciary no chief justice na dawroma wo mun system na ma eniema speedy justice because justice dey would delay it is justice denied enti ho asem no na Kumasi High Court nso so tenase na kane MC ya na wo asokore mampon Alhaji Ali Duseidu eni nipa nwotwe bi a eka ne ho wo nyina ye ka se wo mu akoka wo muti abom akoton aban sa ase bi akoton aban sa ase bi enti court no etena se no wo mo efre wo mo asem na wo mo ka ho bi no Abigail Ajimamboaten former physical planning officer Henry Akwa former technical officer Solomon Kwache senior technical officer enti wo he wo mo dibre ne de che say assembly fo na assembly fo na technocrats yeah yesu say wo mo koye sa ade no enti MC info yi na da he wo bia ye grant no 800,000 Ghana cedis bill echigina miensa enye den ye sese ba ko nya japade bia che say landed property nya asase ye dan wo mutumi enya bie
enti wo mu nyina entansa edumienu ena yede ato wo mu ekun mu enti asem no ena eda ha nyame yadom a bosumi march mu ne de etoso edumienu en wo mbesan afra asem no enti wo mu wo bill so 800,000 Ghana cedis wo bia iyokofo nso de abase wo ma recover 600 million Ghana cedis na ni nyina ne so mampani John Dramani Mahama nano State of the Nations address ye koso e wo mai mrahye bedwam enanu fiada no ena opanyin de sansem no tu dwa se ye ka sei Economic and Organized Crime Office se eba ne bonefo sem ne sane ma no internet so kro no bone ade wo mo na yes investigations no na yesi cases a wo mo ahase ye hu adwuma nkwana so far the wo investigating 462 cases no emu 15 ne yebo hu kwadu ebia ne yeken ebu ohor mo abepa dansia pa wunya because obi enso gina baabi bo 5 den se sa dansie no wo me yenya enti 462 cases na ye under investigations no emu 15 penny yenya ho dansie a ye bo hu kwadu enti ehu asem enso wo ha ne nyina mu no mampani John Dramani Mahama se na ban no ariata so pa se adwuma ne de wo mbeye se de beye asa ne ma no wo mo ebetwa so wie no ka kokoo so ho asem kakra se ebo na ayate so no decision bi ana din na emom ehu behia se aban no wotu saa anamo no ye no so ehu asem anopay unya the Ghanaian Times obokata ne bia ubetimi akenkan Council of State member bi so de aso akobo from 50 bed children's ward ya wo musiama Samates Hospital 4 ni nyina nso ebetimi ahyase na eniema akoye Dr. Maxwell Aboagye wono ne di dom no anima wo mo ekate sod e masa project na anopay the Ghanaian Times obokata na nsem bia wo de bae eno no ene wafa Ghanaian Times ma mehwe de Daily Democrat wo de ato yen ha o say nothing but the truth na cha say nye bibia ase no kure no wode bai na de ode ababi no ene say Zambia delegation na Ghana yejika education wono mo so de wani ahwem na wo mo ba be fasua hunu bi ede afiri mu akwa wo mo de ho enye fugu no nko na wo mo ebe fa afiri ye mamu yadesua nso no wo mo fa bi na we Daily Democrat say enye bibia ase no kure na ewom no ene waka afi wasanso de ababetoa wode cocoa board wo mo mentime ho ase asese ewo ho no mo ne sade ehon samote na ehonyi ano bi mpanimfo yiyi ano anopai Daily Democrat atwaba wasanso de chairman edema minerals investment nimfoni ababetoa yewura boatin Kwame Asante Richard nimfuni ene dahai ena shrajefo echese sade na ebinumo kase asset declaration papa wan declare ni asset ena wo mode na ba behwo kina na afi wanya na hotam shrajefo e de aba beto so echese o asset declaration papa na declare kura de dada ene honsem nti sade we ba force sare ene domnisi kano November bosumi mu wo mo file ye e de kokoye no eno ena shraja aba be clear no a eno nso anopai ewo hai na Ghana embassy in Doha na wo kire Ghana de hye wo ho se wo mo mpa ba bi mo wo ho adwa o ni nyina ye de asie ewo Iran ene Israel no mo ntamu na mo so ama se Israel kura se obese ye katama so anka be ka se wo mo kuruso aka se ma dupire kura ntu mo bia nko ba bia obia hye dem mo bia mpie na kopem se srafo no a wo mo nanwiem ede topa ye memfo no be memem topa ye ahodo a iramfo atoto ne amaya wo mo de wo hu gigi mu nyina atoto de ba wo mo so no wo be memem na wie eno na Ghana embassy wo do hanso wo mo bo amane se adehye wo ho no obi amo ne ho adwa anopai eno ye de krata Daily Democrat atwa ba ye bosu bi ede amamo na tachime ye tifi Savia DHS Madam Awoye ne national service we national service personnel yibia main patient eje kumi ese wo mo de wo mo nsa kokeka no na nya asamoketwa bosu me da na etoso de nunum sa da na ye benada madam bobna ne no na national service for HSS sa de na entwaye sune ma ebi ensibio anopai Daily Democrat the Democrata we twade aba eno nso ye boso ede ama yetiefo afi wo de
ababetoa mampani sade woko Tanzania mamu ne dwumadi a woko akodi ni nyina no eno nso yede atokrata no mu a ye boso na wose se wura doma mani masase paso a na moso officer bi ya boni tu na doma central ena asase mi si eno enam so ema natural resource minister Yero Emmanuel Makofibua ene na moso mpanimfo no ekura ede apotientem ama sa abusua wono mo de hye ne Dominic Boa ya anopai eno nso krata na twaba ye bosu bi ede ama yatiefo mfoni no ene dasie na wode atoso se ye ensantwerofo ayakayaka de no ene kwanse ebi ekoso na mamumu won so Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ena woka sa asemia anopai ya boso ede ama ye rotu kuno ni mfoni da krata enum wose Koko scholarship fund ni bi kura no wo mo pai na nkwanta na wo ka nyina no de na no ahwe so no ma no so no so edaha ya ye boso ede ama yetiefo a wo mutie so papa no anopai Daily Democrat yo mamimfa Daily Graphic emrabie yenim de ekoso Iran apam bibi bo de tro no kan ye na wo bibi bo enye bronya when you brunya but the moment I will bet say there is a global crisis no won fa ho ni dabi won fa ho ni ni se unni mu bibia dabi enti no say oil prices na nkrofo hwe se wan hwa match yi mu an kosi awie no bibia betimi esi ama oil prices na call form anti a eba form ama ye ho hen ha ye no na eba be pija wan na catch o se ntokwa si wo man bi so ebi nkam ebe kan na etina da bia won say apam eya me catch politicians ni say ye won niam bi wa ye mfa nye politics ye won niam bi wo ho a koko ye mfa nye politics petrol ye mfa nye politics untimi ode ye politics a ebi be wo wani dollar ye mfa nye politics ebi be wo because uni so control ye won niam bi wo a uni control so but e kan it is a wo yonko amamu no se kano na wa ugina so say we the best win political pointer at the end of the day better go against you who the best win political point akonkrasi akoka because unim say bi omo de bebre ni ma de entu betimi de awe wo mo enti no e basa unim say dollar yi omutimi de politics to the extent say se bi a dollar na ba fomo a anka bia wo kose se ska se kakra bi na wo benya no omo ko ye campaign omutimi de konkrase koka se both NDC ni MPP nyina yes a unse o ma me sendu ska ye ketua bi because dollar no so ye ba betimi ma dollar na kosoro ti o otimi ko akurase ekoka kire wo mo se unse wo ba ne sende o dollar no e ba e no unse first na nka asesa nka ye ma $100 and nka 1500 Uze mrebi na nka wosesa dollar no a enke ma $100 and $1,800 uze say aban we buy no uze wo share ye uko ye ma 1000 uze ma 1001 yen de ye ba ye be ma na peja etu ko sesa wo benya bebre both NDC ni MPP go na their politics ene yen su bebre but ye nim say dollar no wo sesa na wo nya bebre ni kire say ene ma bo nso so be cost bebre inflation so be cost bebre enti one more politicians in both parties so mo tia say yemfa niam bi nya politics it will go against you so we take advantage of Russia Ukraine war na da bia ban say Russia Ukraine war Russia say who so ba be Iran and American war and say ba ko no I say we dey Israel America Iranian say Kuwait for United Arab Emirates munya wo mo so tu fan wo free oba na ba be wo Dubai say e hoso na ye business hub sankofo ko ye niemi enti wo de dollar ye politics e benyan wo de fuel e ye politics e benyan wo de war e ye politics e benyan because wo de cocoa ye politics e benyan because prices wo de gold ye politics e benyan ade wo external which means say external factors na determine the prices fa ngono o ma determine what prices na beba cocoa o ma determine what ade bia wo international da bi ye fra manse decide how say amanse decide say wo tofa ngono a
per gallon and I say per say per liter and say that here we dey na betimi ya fa ho enti ade a woni control so ne yemfa nye politics enti as parties ni me ne ti wo ho asese ebere bi bo so ade a wodi nya wo yonko nso di bi benya wo enti mon ka no kore prako apamade ne se o mon ka no kore enti se men fa ne se Russian Ukraine war no sa ampa etimi effect wo economy so wo ba o ampa we de mu hu MPP for mobo we NDC ni akasa mu hu MPP for mobo na ayampa amansa dwom ne bi yesi ebitimi kan the same way say Iran ene America ne ye friend say Israel ntoko ye kan MPP for some Ghana for munya botre because international market no say bibi kan eka eti munya botre ma ban but mun pese meka no ba ya no we would be win a political point oboa the Russian Ukraine war de ye eni kwan say de ekoso obi ma so de be de na bi aka Iran ne America for ntoko de e be de bi aka because we pese win a political point afa we win ni wie se koko de ba na kasa afa de obeba afa bedu amansa dwem koko yi ne yentoi yento na price na perform say shi ebi kura 2000 ye de ma wo mo no kura wa agi so de mo 1000 ba wo de ya politics ne ya na kura say won be admit kura na won be gi atum won be gi atum in a way say wo ma connect to aban dada na no wota no wo mo nyintum koko price ye mo se yento amansa just because ye de yi ne bo edin ni ade nam so a ama ya ti koko buso ni ade buso se ya aban dada na hye boni ya wo esusu na wo so wo ye campaign wo ko hye bosa de be ko 6000 eti o mun take responsibility na afa na obaye no so no otun mu ampa o mun take responsibility mun take responsibility eti e kwa na betia wo mo mienu no eti na de o mo be bresa because o mun kan kure tina speaker say obi a take okay we dey yenya political yenko take advantage but take advantage next time na wo sim say dey wo ba wo mi asim no say won sim MPP for ba ye won sim but no ye hu hwe so na enye ye I won sim because ye hu hwe enye ye won say ma me say suban no so nya me mpew na me kan na yenko IMF yenko egwani ba so na akwa IMF ba akoko IMF no na wo dey politics Ghana sa ekowi ase wo so na akwa IMF yi enti omo mienu no kure na omo nka no ade no so obe take advantage of no obi be take advantage bi sometimes no mo ba fam omo nim so omo yen krase for se bio omo nim ade no omo ko omo ho a omo wo message omo koka no kure na onim se wo kasa na chie san nkofo na be sori atia wo omo so na kasa kese no esan se de waka no entro na wo na me kan se koko MPP abre so na ya te so a enkasa na omo be koko kwefo ye na yedwene mo ho mo ye na yedwene mo ho eti bu ma yemra na mo de akwakoye eti at the same time no kana afa be say o cheche mo ma na te yase you go explain tired afa de mo pese mo kama koko akuafo na me kan sa afa de o pese koko akuafo no na we take advantage of no mo te waso you go explain aya no correct afa de say first no now you took advantage of their ignorance yes because when say na maybe wa wo nim no what take advantage dey be cheche say omo be wase omo te wase enye ye because anytime be go in your favor no you take advantage of the omunim ta ignorance no so emu nso tira ka bibia kire mo a omo so nti ase no ma me ne bra koko no course o de bag ba konkoto 100 phone na wato data agusu no ono nso ne nam media no so ai nti so mpa kasa wo tie bi no wa hu se yi sankrofo no de omo ka na entro na be eti apamade ne se so omo tie ase se ye woni ma bi wo ho a ye mfa ne politics okay both parties ne tie ase ye ho beto ye na mon ka no kora nkyere temamufo no eya men take advantage se bi o ye krase ni wabon eti me pe me campaign point nti ma me nkona me koka nche ne se dollar no se kofo mo a ehun se sika ye di sika brewo a wo fusuafo di sika brewo a ehun se eye keto abi ye de ye ba be page mama na koso no anya ne bebre wo bre hunim sa wo boa because wo ba wo be press dollar ni be stabilize yes ne be boa wo but wo de ye campaign sa wo se keto abi na wunya me dem ba me mu anya kakraka now we take advantage of an ignorance no ebre be so be cheche ne mama cha na no bete ase because unim se bi o abon won pa kenkan anaso onim akenkan po etu betimi adefe na dwene se de ye easy ma wo defe na dwene sanso na ye easy ma se obi so be manipulate no etu omumi enu no ebre aso se wo mo lene na mo nka no kore nkyere Ghana for preko pe etisa mo be mienu mo be bresa because de be to we no e ba ho so obi be to
nti nyefo na yefo dabi atoro no na doso mo apamano anu aka no atoro okay atoro na me fan win political point no enu ni NDC ni MPP amani hunu part 1 and 2 afa wo dane wano a wo na wo bre wo beche you go explain na taya nti na omude kokoko ho a you say yamfa nkwa aboye for parliament abamuntu aso mude ko parliament ene ma fa the Ghanaian publishers so ntwaswe wo de sono mba no yewura Alexander Afenya Makin won na kura koko we ba kunu bia anye gardener no bia we de tetekwahye koko pa ne bi ene kuta no o de ewura mra so badwafie ho donkuma no ko sade ne wo mo se afa won ho e wo so na no so no na sense de wo mo course matriculation so graduation na so de ne wo mo atwotworo o kente so na egu onko mu nyina ye se koko ekuafo aye mmobo enti na wo mo kura koko no ene wo mo che se chini ya ban a wotisui no enya de a wo ko ede ama koko ekuafo sade ma me bosu yi ebia ni anopai the Ghanaian publisher wa publish ya wo de aba na ukọ katama nso a kratafa etoso miensan e the Ghanaian publisher mu no wo de tate wa me bo ame TATS ani ma adwoa mo on na ben wo ya kwasa papa de enkran di ana tate ni lai akote the term we di be ya tachi tachi CTS ana TATS tate ni lai akote the 10th wana we katamanso hene anopai edaha na esuma nso na ebisa se wo hwe babia na 2024 sane MIIF or this dispute no koso no a na chese right to information bill ye ni abere ho enye law no na eho adi no emu duru pa no ehemfa na wo anasa na mowere no ehene wo obusa ne sinjwa sora no pai ya krata the Ghanaian publisher wa publish the aba ye engineer kwabena je Japan ni de na oda number 5 ho ewo bra so no kwa kopre prime minister ko Frank Kurafo no wose na no so na no wonde ehunu ne sense ma mampani kan ye nyina aye de wode eka hohoro na manyo sam ho anase na manyo ku ho ama na ho aye fe na monye de bebo man no anopa no so ye de krata na twaba afi wasan so de aba beto ase ma melody na mahama nana ampoma sika enkransaman so mpahema a wono anso ne Ghana ba pani sade beye na ema kwa we ya won be wafa won ho asa fa wo mma enenti wogusu a wo pem edekọ sa maternity and children's ward no wo sisisia ama sisiei wakoti krachi east ho eno nso esukọkọ no wokoi ye ho de a wo mo ekosie no wakwakotwa ahomam ansa na no na Nkranza Health Center di Kenya ne de da ya eno nso ewo ha kokoduru ha nice edifice unya hu abaka teaching hospital eno de ekoso ntide mo no se no krata na atwa ya wo de aba beto a afi papa ya adonya fokoje ne kra free ne nsem samija bifi na ase ne mpon yewura Andrew Kwame Amankwa ne mfuni ene wo krata yi krata fa etoso num ene no nso wo mo ahyese nyame de chen a eda chena bena ena wo mo ebebo bena pa ewo asantemamu de nyame eho na wo mbedi na wo tweda efira no pa no nsia ko ese no nsia ebebo na nwumere anopai eno so ye Ghanaian publisher de wa publisher de aba na yewura God na ebisa Gabi okire da ko kire die ntia mampani Mahama Risha Court no wono na wo se wo champion bibia eno so krata Ghanaian publisher wa publish de aba na Middle East de ekoso no satie bia no ebetimi aka Ghana ama ye single no etimi aye dobo amna yeye enti ye moya boso eno ene ensemo a empanimfo de atoso akratai watwa bi de aba beto ha aye boso we de enkan legonso apon no mu ene friba mampani so na no ase no wode to so se wo hwe niema a wahyehye se de wo serisa niema aboso a watwa de abone yempa se wobebo ama koko atimi asa aba mfaso bio ni ne eka aka ho no won fa sika nche Ghana fo botomu kra no
Sanka wo fa ne se de tie dada no a na de ko ya anka sabre 6 billion afiri obi abotom nanso wo de ahyehye anopai we the Ghanaian publisher de wono nso publish de aba na ukọ Lagos Yapon no ma Human Computer Interaction Lab hono Department of Computer Science hona pani wo ye na adwuma say head Professor Isaac Wiafe ene say sa AI a ebe no ai no ya momodin ase Ghana ye local language ye betimi ama AI atimi aboa yempa na ye hunu kanye atimi polish no na obese wona wiase nyina apa no so wo phone no na nam na wo de AI na edi dwuma ene wo pese uhunu twi bi ase kire na AI kire hausa kasa no de kire na nke AI no wa kire eno eye Ghanaian public na mema etie phone so emrem lines ne de bab adwem say wo kakra wo fa so so maye na afi ye ma etie phone emrem eye 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 and the numbers are ye de be adwuma adwa bremu mi na ye nto so okay any 2 stories e wo daily guide mu tew na wo de aba se suspected robbers bi ye nipa bi a esu se wo mo ya akronfo ene wo mo afo mu hu adi pa e wo ade mra Kumasi Metropolis wo mo ko bo wura wo bi fie wo mo ko ye wo mo kyekere caretaker no bo ade mu di ahoma kyekere ne nan ne nsa kyese wo ye ne ho hwe nyeye wo mo sesa niema hudu bebre sika mobile phones ene ejapade bi a na ewo honum ene wo mo ede ko ye enti womo echiremu ese yawo echampon wono ena eye caretaker no atonsu Kumasi wono na ebebo amane no wono na ebebo amane ne se bibisa asi ewo ade mra ho enti saa akromfo ne ye hwehwe womo dendenden ye no so ho asem ewo hanum sei Stella Abasiu eye ye maame gospel nyumtuni a o maame no waya adwuma wabɔ nyum pa ne nyum so de eka akoma na wode atudwa se wo share ne career ase no wo koshia ne bosses mienu ne first 2 bosses na asa wo mo demand niema bi a wontimi mfa ma wo mo adwuma no wo ba ye so wo ba beye afenko wi ase ne ye pon ne hia me wa ha ene mani gi wo ho ene ye betimi akwa ha wo hwe se de niema ne kono si da bi adwuma no wa anya ya ebe ha no sanse ene ne values no emfa enti wanka se ne ni abre no wo pa adwuma na skani ho na ne ho akere no nti no de ne bosses ne beka bia no wodi akiri enti wo ka de aye nkuranhye e de ama wo mo nso wo mo find wo mo ho wo saa situation ni mu se asasen de beden but ne awu kita no kuramu yi se de be ya hu konko bas na kombedus hu mate apa mema etiefo emre musa abre ya hello me ba chomi ni abe na mehia ni Afra. Anyeshe. Minute to pachi. Ashima soba kanable. Hey, mommy. Yes. Oh, so Johnny na say you actually quite be more. Watch me wa ha ho. Mommy, we children point shawati. Amen. Eh, unia bema to pachi. I'm a free freedom me kwabinya. Taifa na mibutu. Ayo, ya mo akwa baba Sompa. Medawa say meji also mau abat na se so medase e ma me kwa se me mo afidida da ni din na yetie u pa ya me friend fidadem ta e bi emra ma ho kwa si bebo ni di wa ansha de ote ante yo ante so ko hunu emu kire matiase enti ma me yes ase mo do me kwa benya die ma me fanchi atew e ma me MC me pa cho ye friend Honorable Edmond Agbo epitome of wisdom papa na ma obi wankasa oba as MCU be shedo me kwabenya senior fan into mapa fura ekwa utimi se Honorable Agbo owadea oye uchodi amponcha na min church ma Jews wa shama o repeating the position as communication officer na the chat worker enkoma deputy CEO ewotema shipyard Honorable Peter Akwasi Mensa bra uchodi amponcha utrima bobio uwenyansa fabua o my punju mame na ubi a ehu hia pa sɛde amanyɔfo ayɛ ɔmo suban bi a asɛ ɔmo de bia adekode na ɔkɔso ayɛ de bia nemum ɔmo sɛra na ɔmo pɛ
insunsuansoɔ foforɔ bi ɛnso ade koro yɛ anamoyɛ nti yɛnkɔsi da bɛn ɛna nka yɛbɛyɛ yɛ politicians bɛyɛ ɔmo nneɛma sɛ sɛbio abibiremfo asɛbi nyame de nyansa ne ho sɛ yɛtumi tena Ghana ha na sɛ nokora kitikiti te sɛ aboa tɛte ahyiw yɛntumi nka ntwomama all in the name of yɛnkɔka ne sɛ nkyerɛ wɔ mo na ɔmbɛte atom atɔ yɛdum na yɛbaa yɛnsa mmɔmmɔden nsa nka ne sei a no ɛba saa yɛsɛ kwaseɛ ni bɛte da kora ma agoragu sɛ yɛde kokoo deɛ yɛ mfa to a susua mpa sɛ kokoo prices ɛbɛtumi ate akɔ fam na ama kwan a yɛfa so ɛtɔn no anaa ɛtɔn no fila kokoo kuafoɔ no akɔ fam deɛ a adɛn na momma yɛma kokoo kuafoɔ hunu sɛ sei na asɛm no teɛ na ebiri bi betuma aso ama abase akwa ese bi ati se tomatoes abu so na obekojo wo tomatoes 5 cedis kra roba ma na ebiri bi besa so na tomatoes wo be kwatwe na so koto tomatoes 10 cedis kra elu baba enan po ite wo ebiri du sa amanyofo enka no kwenche omanma Matthias e wo tam na so me yieto okay yen tibo koso sanku sewi yo dakro ye be hunu nyansa ma me chodiam punshira onchira won so pa me da se 0260196064 and 0260196065 hello Akosua yes every fanie oni Afrifa yo every family mo akwaba me tell every fanie ana akafia Wate agafia mema happy new month why yesi march mu me do ase ye dikai ma me mo sompa adwumayfo atiefo nyina abaso se adwumade a ye nyina ye ne mo ye ya ni wa musumu ndi wa na me bwanza Akosua eye nokre ya nokre nti menya konya kase de ma me ntia incoming president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na me ntia incoming national chairman honorable Kwachi Ejaku Safia Muhammad so Bauma organizer and I just could be a statement general secretary and Abanga onzo national organizer Abanga obiabe di pete sakusi sa asamia ya kanya na minyo ya obekasa ko yi no wo kase amayen for da benda ene ebe masa na emani no kre se amayen for da bia sa but the wodi kan say emperifo bu be say wodi already buy no on the once na e buy because dia ka ade a wo ba obeye na na do oil campaign so obekaya 2016 also ba on the pre-SHS paper the policy I know what draw say on neighbor you politicians need to say no after all that can you know let us all change how to me and no just shepherd ya tu koko ema koko na na do buy or tu koko bu mi ya akuafo yi mo katre udi aba to me what say and na koko ya de beto ni say enye amayonfo ni nyina na ye saa otu wa opetumi etu obefa kwa bia so betwa ni nua nanti ama ono wa ba power udi anu dia metuma ye instant bebere dore garam say kun ani ye kun ya mu se na so ma foko bush aka ka se da bi ya jumajuma abra ye on o ma pani ni bi on so be ma o ma no ensu sem ne ya de ni bibia ko yeah akafia ye na si for mame me di be no ye ti ameka we nyina se me pesasa amayo for ye kanokura ye nuanam na ha na mo twetwa twama ko na ti munya ya bibia ba kama na wo de policy abaka na ko beto abama mate twetwa na de boma na ho kire wo ni nyame aduma mesu me dase pa kafia phobia na mote ne nka no aha ye Sompa 106.5 FM Accra 0260 196064 0260 196065 hello. Good morning, good morning. Mini abema ben meshiani. Me pacho bright ni ya me kacha free so kan. Yo, bright mpacho mami ntie wadwe nchira no pe. Mami sira nyankopon nshira enene mbambo mfama wena no pe. Ene kwenya odi amami. Amen. Ni akafia michiawa. Na ya no waka kra. Dike ko yedi ma. Bo ti anya ban papa waba. Tumi ayi. Mami nchia onabo ma DJ break.
na mintia honorable lawyer Ezuma awotema any honorable courage makafi no nepefu our TDC any honorable Alaji Yakondo in charge of operation Mamembo SLC John Damani Mama Abaso Papa Nyame Ensa Papa Uncle so I'm born on by yeah vice president yeah mami na okwajima ondo susa Nyame enkomo ndi nhihye papa omo edimo man Ghana share state of the nation address SLC John Damani Mama edire no eno kire se SLC John Damani Mama Ghana for ma so papa ipacho o mebisa ye manifest ayacho ye can say ye dey yi levy fro and pass ye fro ye can say ye dey betas fro and pa SLC John Damani Mama we hear fro ye can say ye be fighting galamsey ama yensu ankofo bi MPP for any time won to me and to say you ni ade no ni na esu betwa and pass ye gusu ye ama yensu ni bikura no any echi ede enti anya ban papa enya ban ya oba be bo omani kro no na wa wi omani kro no wa bo omani kro no wi a na ono akoti na manoni se ono okosa ne wo yare abra o ye finance minister eti na omani Ghana mu good 7 years wenti nyanko na brochire da ene ene kenu fuyata ejane fi omani we mu akoti na brochire a ono kasa enti me bo omani Ghana mu bi mu people are good for MPP for Eddie Bayano. No, Omudi Babe Yeden. Maybe Chelsea for Mammy, or Tam Lasso. But me this year, no. Omudi Babe for a boy, Ebeti for a boy, auntie. And now, Papa. Yo, Miss Medasipa 0260-196064 0260-196065. Aha, yes, Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, and a Utieno. Hello. Hello, good morning. Good morning. Minia Baba and Messiana no pay. Akosua Mpacho Baba Akupa Maka Odamsuma. Nana mani awa etu. Mami too. Mpacho. Eni fan komnya. Mama fa se wo tuja. Akosua last week ni ko kuma se. Ni ko fro VIP. Na VIP no, ye ko kuma se dele. Na kuma se fonso edi dele. Na kasa ka se ne to ase se wo kwafo. O pentamama. We chase for home to come up with a name, a car can say, or just be from a chain boy. And to know VIP, one drive the tell us, file, say a 2 on foot. Into William the part of and now paradise one or so, if you are now almost yellow, Chibab, a move thing, and if I let Paris, 1 year, my age. There's no come out from Minia, they catch a gun of warfare. So you took us to Amanonia. They are 2 Afiaha. Yet to sue Amanonia, Ghana, you better to now by the other people. So say petrol at the coastal of Amanoni. If you ever have to throw Ghana, and they are also so, they are mana at 1. You never know how many for your politics. So the petrol name, Coco, summoning after for the only politics there. If they work out, Saminia, about Papa Benaba. About Bonnet Abba, and no for electricity, never give down. What are Yanata? What would you see come a party go of pocket? Ye can't abaya or Bogana for one, what you make for end to 20 years. As we patrol, many of us at Tiamo, yes, no, about Bonnie, about Bonnie, and you are Ghana, and the Mahama. I'll tell Chamaun to me as to a galamsey, Chamaun to find dinner or boy. She NDC. Kamakutu, Abanga, and I Joseph Yami, one of Josu, Papa Along, and the good Sherman and Senia Tiamote, and when somebody on a good Sherman, no mentioning in Tinagana for what a more say, no one just somebody alone, put a petition 1 year after. After sending a minute, Medas and Anaman so the Nedia Abba 0260-196064 and 0260-196065. I am Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Kama. Yes. Auntie Magini. Auntie Magimi mo akwaba. Ya wodo. Na me sure what ni aduma mo bom. E true. By this time phone on na you. Yeah, that's it. Yes, Sompa. One will be a do on already at one.
enti time na ubu ni toto ndi ya mayen the American say ya best roman sika won oje ebu o memo no won fa bi sisi factory ema nkwala ya wie school anya adwuma nya nya binya ena mo se mo be post doctors and nurses oni pa ne kona ne dabre mu nya won ko enti ada na mo nko ye quarters ma won na kwala akokọ onya ba bi de ni titwa obetimi ayarefo ese mpani ho na oni pawu ya nyi ni papu ya besere wo man no enye ni pakakra bi no won de ano dana won de dada akokofo se ye be mamu se no won ntia won ka o won se mo de mu ntimi anana do sika na wogbo eto ho no mo fa no ama won ena ne etusu biem America ma ben ya tene ho asene se oh my Ghana no yemfa gold yemfa sane ma no antitere wo man they say 1% kwasi yeku enti gold bo oba fam ada eden petrol eba for ekoso ada eden eni ma bia sa be say na do kwaka Iraq na Iran o say Russia o so ntiri da na wo person so ntokwa ni biasi ye nyina ye wo Ghana ye se ye bom pa ye so man ni yi mama bu medi yi oni nyame nya djuma medanse antemagi se won so de wode aba ha ye so Ghana today and wutie no numbers ye de adwuma ne 0260196064 and 0260196065 hello Nema wa chimini aba mejo so pa weyo ni aba so mama do mi asompa kan din ho so mama do me sompa mini aba no pemi fenchi modern emo no bu mi se wakunsi na de meka no se matise se ewia se fanan na se potru aya bibio ebeshitu akosoro na mebusa o driver fo ya yetutu potru mu ko mo cho mo bo mo de namu na bai na ntinya nya ho bibia se potru bo eba be koso se do be freedom me amedu akada se me 20 cedis o anu tuna na ye ka se transport ministry ni form na insi form na driver for no yes a o monchichi om na mra ni nya adwuma ombubu omasugu so se bi ekeka koro na ji se wo kokoro na wo kuta 50 cedis a o kuta 30 cedis a wo beda akra bebi e wo kono beda ho dada echi a wa bafi enu ka yi so wo nante etuna na eka so omon kasa no se ye ko anase ye ba Ghana for 2028 mundi side view na transport first koma intimi manage amfama yen na esenje o manka krakanyi na de show mo sadia ene 2028 yankasa na tuje yankasa mini aba woni nyamenyeju medanse pass of mama dome sompa yedase 0260196064 and 0260196065 ha sompa 106.5 FM Accra Ghana today hello yes good morning Ejenimo afanko ejenimo mamiti ejenimo line gina yi o na anti ankwate se na ano de no message na yi na anti ankwate se na ano de no mamiti wa I don't know with you. Only with my channel, I'm then I control. But the what came that with me, I use for Canada and Aboagye or my gun. Aye, Ejenimo. Oka sa me nyanko emetiten kwanche ya. Ejenimo ka wo kwa anu nu o mi gina zo ka wo ko aka tra bi nanka me kwanzi mi nyanko wo teten kwanche ya o dia mi ka nyina ne se wo sha president na ma turufu de akwantu na yi ozuzu ntu kwan no won show my Ghana na ze se ye bre o kwa akwantu zo mpa ma o ba di bibi ba kwa de nka ba so program mako ba da akwantu na o turo ko on fa bibi aso ma o kwa je fans no asa ba keke wo dia se ba she no my Ghana e di so ba ko no ko je fans on ba she ma dia any am sere no awunya no fi Ghana be wa hu tem
Meda say Ejani Monson Adene Diabano 0260196064 and 0260196065. Hello. Yay! Yo, Bemena, my intia way a happy new month and so. I wouldn't say Ukwada ya my birthday, what Chinachi ya my birthday. Oh, any I want for me, young boy, open for 4. Maybe before my Johnny Mo. Yeah, people here this year, I for your job, you're quite you will be up. Matema Mintio. Yeah, Babo, and you are pa, who they show, or by Dana, Baby Shaba, the Jamila, Mr. Osman, I will go be quite really care about you. Kakabi, that every say, about a bay, and I see me before, yeah, or by the way, Sanka, almost Kanua, and I can run away, almost here, idea, and can you see I can crack, I can penny. I can say, I don't care, Congo, dear Podu, and a fuero, Sabi, and course, Rusa, and then Podu, and I can see them also, Sabi, and there. Because Ghana, and Johnny want to be for 4 about the home buy. First, yeah, this is 35-40. And see, I'm not going to say, you may know about the years, he said, Sammy, Coco, Musu, and guess I said, I body, and the year won't ya. And we have because we mean if you are a cassette, they could be meaning because we mean if you, and you may not end this in that. And we have pointed to do the minimum is such that they will know the needful. Thank you. Meda Sepa 0260196064 and 0260196065. Hello. Obaima Akosua Aboagye. Yes. And I'm saying happy birthday in advance. Meda Sepa. You're gonna Wednesday do very my family they all show happy birthday in the more by the more ones to be in the number also and young performer of mine gonna anyway Amen. Miniaba, where well near Bema, Nana Amwako, Aboagye, make a few S boy, against one constituency. The time in incoming national chairman. Namasre, Ghana for to be praying for you as a Yenta honorable Boachi, Ajakuachi. Ghana for him to be as a Wakuma Ayas party. You are not watching the Kuba National. Ghana and why I call Ghana for 20 number Abam. Tell you about the air course of our Ghana. You are John Germany Mama and Mamunu. Tell you about Enkoyi. Because a bar, you are John Mama, a shake and a food now to be so. 24-hour economy, almost a global family, and a bayer, and no by a fit any chilling until Assemblia. Almost says almost bar, and my medical fees near high no. And then one the component and June quite old school among what give them what home. And no by a pump and a ding palano, over the baby Andy. The new Cassay, and the Babette Ghana and Mebu Aya Juma 1 year ni achi abani engine chio mukai. The abani to me ya and say or 2 at the focus 9%. No any government appointees or ministers any CEOs or 2 wakatum 67% into Obama and his own corner every year in the young man Obama and next year inflation a from dollar a from the fuel a and electricity bill and water bill. And then the other soon, that's all the book of my say. I'm not gonna for what you say. Over a day and everything. Medasena, Fassi for Mammy. Miss Medasepa, me funny panum, na fe, me de aba a year, na fe, ya did ya come. It's a higher Sompa 106.5 FM, Accra. Hello. Hello, me about what to say. Me Joe Super Daddy, me pachona, once your frow say. James, Accra New Town. Yo, Daddy. We are some pampa, no some Ghana. Yeah, that's it. If you say some party, and I say some Ghana.
Ese se Ghana na yesom. NDC ni anu akan kama MPP ni anu akan kama abam papa ba abam boni pa na aba. Na wojini. Daddy enu anu waka no. Na me se no anu waka no obi aba ne de ene wo som na NDC for som NDC na MPP som MPP. Koko assembly de na asifas ya 3,000 BBB. Na ta na dollar say. And the one time now. You could be Papa watch 2020. Ubianka, Saba, Papa, Araba, Moro. Pensioner for your chica. 1 million 5 job, man. Cocoa for it and 5 job. Cocoa for more Cocoa and Sana, I have your choco. You get their physical cash. What is the cash on the year? No man profit, maybe 1 farmer. Your physical cash, and this is 1 farmer. I don't know. Obi awale ejuma awale akokora 60 years, 70 years, 80 years yesika. All for my na koko ni ana fin waye koko okoton ni wati odukra wati sikani so. Ada na yo pension ni afo dey 1 kiso. 1,000 in 1 fire balance amen. Just hu ya bobo. 1 village 1 dam. Awani because na ko Palubu dam na yourself and America question mamba. Huh? Scat na question. Anusu skadamba. We are waiting that you are coming from money train that you are supposed to me now. What do you call him? Manani now, what do you call him? Mate daddy. Yo, daddy sip for mommy. What time now? Hospital wo bubu atu egweja hoko nso wo kwa weja hoko kaswa kwa weja hoko aba papa so crude oil dey tu hoko more than 8 years about na na bu jisika so ko ho di mo Chinese for meta say daddy yo daddy meta say yo bi ba re ni ye mu me mo ta so ye tu crude oil ni na no ha yate ye ba ho ye na no ha Mate daddy. Mate daddy, yeah, that's it. Yo, daddy, me that's so time now so me di bia to so amana or ye panyin nti na me pese ono adisi but when see from tie se me amema si 0260196064 and 0260196065 can ipa 9. Hello. Hello. Me patro me nia ben me hia ni. Mama kwa me boy town Sompa. Yo, ni boy town Sompa. Nana mami ntie wo. Na me asum die nkamo. Enka won so pa. Mama da Sompa for twase. So adekesi ya mo ye mai. Na me go to nshira mo ntire mo shi. Amen. Na konya idea. Happy birthday in advance. Me da se. So this is an line so I should maybe not to my name. Ukwada de betimi awuram. Na me onyo kesi. Amen. Don tire wo shi no onyo akoma so bi sade na preach. Yeah, asu ni boy tan ha me ba cho afi kawase mai na no pai yuga kantanka au ka queen of oba in secretary Adwoa Munka no nam to aba no mano akakra me kan se yesre o mampani oku asam no de abe obi asem yenna yesre de we akuafo efa koko ho a hadin di satre mrana me de misi so anse o to de parliament no onke kano no mo ko pass o parliament se ne be ya e bone ko soro afo so be de on bi nya so pass no mo se aban no we mo ya mo because ku ya de e papa ya basa na hadin ni esre se fu ne bono so kwa ne ko ne to no o mo ki ka mo so mo be ye amana ti magira na so ne ya no ai fu ku ne bi ya wa na no mo be boy because you see and to kwa si ho obi antimi nso ano na obi antimi nsi ano ye ye anya ye ndie wa hai we de ni si be ko to ama no na bi so a e ba ha o man no e si aye se dollar bi bi be ko so ye kire aba no kwa bi o be fa so ni mo ya no so ni bi ye ma no hwe ho so na me sire en minister ta ye yi mu ta mo me bo man no mo man no wi nyam and say mo bitu mo because greater Accra me say so nyan to for ye
yen chairman so to answer because in so to see our man that they are for Korea. Mate Bemena, Meda Sisi for Mammy. Mate. Now we see no fast and so that Mate. That you are 2 ball you are 7 my. Mate Bemena, Majidis one make you point in known Pakani Pamiensa 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho minia ben meshiani. Me di ne kasafra apagis amofra me Ibrahim. Yo Ibrahim itie wadwenche. Mame me dawasi anopa we na o ma kwanya se yan kasakakara no. Mame mpa kama bi se wasambi. Me pacho ko anim. Boko toko na wo santi diana. Pacho we die ka wo die na obi foforo emra ne yenko wai. Ono na kire aban papa na abaye. MPP baye no. Omo di toko ba hie so. Nipa pipira wu. Apapa baye nti. Toko na twa. Apa isina yeda NDC ase. Omo ya abe. Ma me yonko so. MPP for samo kasa. Yan hwe. Nya kana for na mo jinu. Omo yam furu na bajuno nya kana for. Muna mo baye. Apo kabu ho 700 NDC baye no. Wo fa from Kwame Nkrumah John Mama. Kanu nyina ye 122 billion. Sisia ya kanu nyina ye 750 billion. Yen tinin ko babia na mo puka we ago mo tina ya hwe 1 factory 1 village 1 ambu na wa kaka go mo tinin ye foko. Sisia mo ba ye no John Mama yesi afi ba ko no onyesi mu 8 years so dey na mo ye ya. Mo an ka se NDC ba je aman no dollar ko 250 ara na dollar nduru 250 no sisia no mo ntina ko ndo mama nje kuru de maya sisia na makasa 20 year mo disade se gana po ba disade ko ra mo fa CPP mbaka NDC se NDC ko si forma na CPP nje nya MPP mu MPP nya MPP gov sika die pana mintra mo konfambra sika nyina no odi yo no jono ko tno hono ombra na yankata na on pa gana sikana maya mo fa ye kuru ni nyesa na mo tra ho MPP batamba Munkuye na MPP mbra nyata MPP mba bio because ye ni momo ye na mo ye magana for 8 years na ye bre ya kasa omo titi ni pata no sisia ye ngeta bie ni MPP die mo NDC ko yua CPP mbra MPP de away onko medase daddy medase pa kani pamienu na mawie 0260196064 0260196065. Hello. Ante ko jama chen ya eja Tuni abe makwa ko ten ka se fit 37 Sompa 37 Sompa 37 ko ten so mo mi enkwai yo anje ko jama men tia no fe na anje ko jana ma so me radio intem ano pe ya wo futu tem na o de ma na element we dey mesel o be kwa na ka be tuna bon to fa de ma me bi say aya na e boy mu bi no mpa eti o be po anu agbon to fa ma me mate ba mintie o yo na men tia MPP panfo ayura Dr. Baomia ye ma me bi say o ko say yura ni papa John Bodu ma men tia o mu nyina na men ka say America ne Israel to kwa ne a mu kudi e de paso be Ghana pa o me nyini say NDC ni bi ana President Kabisa ko jaba bia ka se dan to kwa we e di sunso bo ne betina blow man ene ka Ghana be de pa o the Russia Ukraine ti an pe infect Ghana the COVID ends me an affect infect Ghana dia ene America bondo kwa dia en fa Ghana ho ba bia ti obetina betina ka de e be say fi ka dem e be say mi an se be ntimi che e kwa amodi afiafo afaso man mama mo boni amode be money hana na kufu adwana roje ife de ni papa so bia Ghana e tin ha Ghana kwa bia na de mo de dumusu a mo de mo be complain e ti benya adwa de bia me ka se o me ku bia kongonta bula e bi ku na e kwa amodi na kufu adwa so en tro mo di kunu su nyina na mu na ataki e bi tu na o ma ku de na kufu adwa yo pom de na mo de e double anje ko ya mi shao Meda CP me fadi o chat okra. Hello. Fantastic good morning Akosua Aboagye Shira. Good morning o me call Ben o chat we. Pacho unya keto Master Planner Junior Kentampo. Hey, Master Planner Junior Kentampo ne de wa bo awuram. Ma bo awuram o line de me ka che mu e she just fighter. Ba emunso ode. Mo de ubia uchi se college so mo ba ni o mo ba. Ai. Sompa ye chen Sompa Kentampo Sompa di ma yanso. Kentampo Sompa ni nyina ye. Wona ucha to ma mintie o.
That's a question. I mention production team. I think some more Bajuma, some prayer for Maji Biafra. I mention incoming president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 2029 shall MPP paying for you. One about case Nana Lloyd or by MPP National Youth Organizer, Messer MPP paying for you. Papa, we the track record on air solid. You talk about man MPP Youth Front no Bebuama now connect. Never Akusia. Now, Nitie President Muhammad Friday, and I'm a council swearing in ceremony. Sana State of the Nations address no can. What does we have to Obama over 1 year? What does we shabo? What does we shabo? And yes, I'm a Ghana for to Obama. But Sana we share 2024. You should be delivering by this time. And you have to know about Ghana for Bobu. Who opposition? Who can't say, oh, who Baberi say? Ghana nkoye na ma nkoye me ba be research Ghana after research no mu ne teacher trainees 2 budgets awie school am poti wo mo wudi trust be extra mo say oba the ancestral exams who be twam oba national service who be twam oba e wan twam o ma share license na wie national service awie o mutitie enti research na eyam nursing trainee o ma wie school Apam Dadaa na posi o mo no the more you 12 months. Could you want to say resetting? What for more 1 month salary? Could you about oh, Apam Dadaa no Sisimo, Neba 6,500. Reset to Lumpo Lumuno, who come out more 2,800. That is that the reset you promised Ghanaians? If the best represent Mahama, we should like move away from the promises and then deliver. And the other friend began to say, and over the state of the nation address, no one can say Ghana economy, they say 24-hour economy. But the Antushian 24-hour economy, and you say, you promised the youth of Ghana, say, maybe 1 job, 3 people, 3 shifts. Ajuma ba ko nipa miensa, emre miensa. But in that, omo amuya Ajuma, meba kono krano. Yentem na nesima misifa mame. Intimidation from the state of the nation, they say, Coco, they say, Mount Bokagu, they say, me papa and Jadi, or who Coco Pod and after football. Into a football, again, now the only team, a best represent Muhammad, so we didn't see change. No phobia on him Coco, who's a member. Nagana, they say, I told Coco Aboka, I told Gold Aboka, my sister Bank of Ghana, Aboka. Onchira wonso meda se yetiefo no ye de besi na ye da mo sepa se ye bie phone lines no monso mo ba mu na mo de madwenkyere no eba ye nene motivation kakra me de ma wo na fe ye didwa ene se mesre wo ni nipa wodi kan a wo ye prophet na se prophetess e wo wankasa wabrabo mu wo ni nipa wodi kan etiya hwewano kasa yie wate eye be careful and simbi a free when Obama will can go one cassa wo ho. Eh, aya kan sem papa go one cassa wo ho. Wo chen ma ho ya beka. When na wo chen na ma na beka ma wo. Ye won krofo mo ta wo. Ye wo mo ju ho adwembo ne ne adwemfi. Ye wo mo su se bibi bone bi beto. Na wo su so ne wo be agree. Wo ne wo be kwa adwene. Amos chapter 3 verse 3. Was it can two work together unless they agree? Wadwembo ne me agree nti emem. But ese wo ni nyame agree ese de nyame aka fa wo no gidi na wo bie wano ka efise se wo bie wano ka na chese ade na wo pese bam nya wo ka wano atomo etimi sewe ne yesi busumi miensam April ayi March mu ne ewoyi enche ne yekọ April ne yekọ afi ne bekọ awie ya no se ye sha afi ya se won hye dan nyina o mirom en hye dan kansem papa nwu so a mame ma obi ne kọ kanwate kọ ne kọ gina mirom ewrade Onsan wadwuma fe obomi ye papa because me wuni enyankopon boy ya wo kan say nye echeche se me ya de papa so we read Genesis chapter 1 ho de nyam be ebobobi o say it is good enti me so me ya de papa kagu ho en wosan kan wo Genesis 1 wo bo Genesis chapter 1 verse 26 e ba no e ba 27 it was and the Lord blessed them eti kagu ho so me nyam ye hira me eti de edi kan wundi ma me ka che koji new month, a new week, a new year. Prophesy over your own life. May prophesy egumi ankasa mabraboso. Wo twema ho aba be. Ebi kra onkola brim kra ma me no papa.
ade ketewa bi ne yedi watam na ahwene kakraka na na afiamfia na abebre ne ade wo makeka nsem bi agu realms ni mu spiritual realms na akutiawo counter ese wutu ka bi na wudi twam ebi kra na mfofo bi o mani bere wo nipa bi ono wo mo ye adwuma ka wo mo ko na ade boni bi ato wo mo dwene ho adwembone keka nse bi wo kama no atum prophesy Jina asem no so de nyame boy bia wo yenti wutu wo ye sabe wo nya defo enye ba ma bia wo ne kwotwe mpena anaso ba bia wo ne kwotwe mpena no a wo no no obu woni mutia no ene be ma wo jina so ama wo so abebu woni mutia o ne be determine nyame no obo wo no so wo ye eti why whose report will you believe nyame no no bo wo no so wo ye so whose report will you believe obaje wo ex boyfriend na say wo ex girlfriend no de na atuma pam choice nyame de ese wo ji nyame de no tum etu beti nyame de na tuma se obie wano ka me ya de papa ena me ye nhire fi so obo ni nyina wie no o ka se and the Lord bless them eti nyame ye hira me eti na me fa me ho Akosua nhira ene de nyame ye hira no efi se sana nyame aka eti me nka ka se nyame adome me na wa no me obo mo wie no o hira me ene o ka se be fruitful and multiply ntika me meso aba e wo me brem asem na wugina so aka onye se positive confession kekewu onyame asem ye nyame eti o kan obowie wo se eye de etosum yenu no nso so no obowie no wo se hira wo mo eti jefa and wo se be fruitful and multiply nti ka kire ho me apam meso aba me Akosua go meso aba e wo me brem me dorite sasrade me dore me tre because ana nyame ka be fruitful and multiply eti eno ne wo hyebre. Whose report will you believe? Can two work together unless they agree? Agree with God. Nekan dia waka e dia fa ho. Eti me dore ye, me di ye. Waso wo de nkwa ne wo ase wonu mu apam. Me di me nkwa na me. Me di me nkwa na me. Enkwa tenten ne me chefa. Premature death nya me chefa. We read Proverbs chapter 18 verse 21. Waso wo de nkwa ne wo ase wonu mu. Na de wo pe na abedie. Apamote de ape de wo pe na abedie na ka ono nko ade a enka di nkwa no de wo pe na abedie eti anope de na wudi aba papa ban anasa bi abafo no me se shankom gu abrabo so wo kodjom kra ne anta emre bi na me distribute product bi odo me market ha na Nigeria fo bi na me ban wo mo niema na pamudru ha ebi edane ye ntade o badua madam market is good yes. But come tomorrow for your money na ayo obani okunu market is good no I say my dear sister market is good come tomorrow for your money onka se market nye da onka da eso ne bi edane kwa wonya nton ade market is good no e cha bejus kampa de cha men kwa odi misika mame ona ajina ho ene de ye ntade o ene na sika mo mo ni so de ene adai abubuo bebrebe complaining bebrebe complaining tina Israel for bebre nu bo sha asase no so no kre de nyame aka na ka gu wabrabo so eti new month the month of March medie nyame be bia kwaya kese amame amen me fe ni monyam akwa munyam mu amen me share destiny helpers and destiny destroyers amen me ware papa me ma benyina nya glorious future amen o ma yem fom so kakra bi bo glass kakra bi praye ayi kakra bi a pes kakra bi ebu wo be dum nkoda yi saa eti enkoda bi nyenim sem bi o mo kekan yo eti enyini ye ne de hyebra hye yensem ene yaka ene omo de na omo kan na enye na akocham efise so obi kan sem bi fa ho kowiem na asam foforo bi ankocham a egina ho se bebem eti ese busumi foforo month of March my birthday month esanso ye Ghana month eti ya sha say with African way no eye yedie nko a eye nigye nko a eye asomdwe nko a eye pepe ye nko a ye besere God will fill our mouth with laughter. Ye bedi ye nkwa na amen ye duane nhira wom ye nsuo nhira wom ye de fini efi bemu ye nhira wom atamfo bi e be so ye tia bi o mbeto fom amen nyame ka ye hunti de ote ye mu no esusu de o wi asinti abam ye mfa kokoduro enkan sem papa shankom gu abrabo so ne ja ye bubuo bebrebe no apam fa ye kwan me da se mu ene asam no no waka ne tie enti se akoba ne se anopa yade bi hyehye wo ho a susu na ye na me yade de enu a ne bekume yi me yade na asa aba biu abra 21st clinic wo ho
kato abra boss se yade we de 21st fo benya no adura ma me ho atome no kore nso wo mo na ye nhwehwemu hunu siateka na wo mo sanya no aduro enti wo mo timi twa bosompo ekoburo ni kurom de adokta fo bi ko a na wo mo agya dokta adwuma na wo koprapra na wo koti ntosi na emu apple no Dr. Blessed Foster ene ne 21st clinic fo ko a wo mo kosaburo ni fita siateka yare ene nyare wa hodo aka wo mo konso a highly efficacious medication no wo mo de twa bosompo ko ene nti fa ha nyina ko yade no se yen kran atantra herana about no so ne yewo Dr. Sisters ne adwuma efo no wo ho bo adwuma so ne dikadika wo de kona yenhwe omojam yenhu yade ehunta wo awunhuni na eho na akọ ne yehwe moja no mu wie kotena doctor animu a de obebobbo nyina ye de ekoso wo wabrabom enti ka ho na 21st fo no wo mo ne mode ba bia nkorabata no nso no adokotafo no bo adwuma pepepepepepe enti an wa hye no nso wo ka so anha ho ntutumirika ma ha obom kwa no so ye wo ho dwamno mu ho a eno achi wo mo wotem nyina nko roma aso den na chi wa pe ye wo ho kuma sei mumra hwa oversee o ba bia Sompa TV ne Sompa FM wo no timber market nchen ho a eho ye wo ho ebo adwuma sunyane ye wo teaching hospital first gate ho woni kire techiman no ya no wahwe onifa ufiri techiman ba nso a ene second gate no na eno nso wahwe obinkum wo mo a ewo techiman nyina GM bank Dadaa no eho na ewo osunya akwan so children's park nchen ho ene yankransa dia Presby bank ne nhwe animu GM bank Dadaa no wonsa bekan yen takwa ye Roman stores ene afefi kuma number 9 so obenye wo taxi station ho ebia na wo brekum amango ase Chris FM nchen ho a oboase ye ho cancer quarters ho na afi go so nso wonsa ebekan ye ben sase FM 0540 311 311 ya homa no 0540 311 311 anopei wo kan ye ho ena ye bekasa ye Yempe kasa mineral water bi na yenum sanse yedidie mu ye kama na yensu num nso ye kama de a ense se okodum nsuo bi akeke ye kasa natural mineral water ensuo ye de afa mfidie mu ya sonso ayi nkekawa bi afri mu enti wo yusu a yade se wapomde ne de ye secured enti ye mutuo ne cholera ne sa ne maneman de kasafo wo mo nka ho se party bi na oya na program bi na ekoso ena wo pensuo de asebi wo hoho na wankasa wo fie ena wo pensuo ede wudwuma eye kasa natural mineral water eno ne ye kamfo ede ama wo ene anopei kasa eye kasa Loma Ventures fo na eye na wo hwehwe wo machi akwan a enkran he ya na wo mo Taifa back hospital ne chi ho no ma wo de wudru Taifa bisasa wo kɔ back hospital obi ya be kire wo echi ho e wona Casaloma Ventures womwa womu ye nsuo no ebia na wo akire ye de begu ehyen mu ni aba be deliver e de ama waboboa no wo be frɛ wo mo e wo number si so e 0206469430 0206469430 ana 0303965780 na wone kasa natural mineral water mpenifo edi enkomo uwia no wape eduane papa edi eduane a etiapo eduane a ekoye eye Hajia special local foods Hajia special local foods die eduane bi a wope ebi ewo ho se eye die mu oha obo ho nso a wope die mu oduro ni nyina Hajia ye hu adwuma kokonte no mo ne saa line ni nyina okwa a obenye bi ebia wo de ne ye emo pese obi di heavy biasa ni nyina se ye wache jollof fried rice ade bi ade mo ye mutuo Hajia eye hu adwuma se wo ye program bi na opese obi je orders no ye aduane na ema wa eno so Hajia eteki sa orders no sense won de ehemfu mpenimfo ne ye akese orders na eba sense aduane ne ekoyi ankasa Hajia wo Facebook or TikTok or Instagram wo de onya ko Hajia special local foods ube hunu wo ho wo hwehwe na kira kwan so a wo hacho atomic kwan no so udru transition funeral home na to weni hwe nchem ho no mu a ubu nse Hajia abo ne sesen e wo honom kama frɛ no na place wo order ne sisi a 0246 359921 0246 359921 ana 0594 797215
0594797215 ebia said ye di amount for a product ene womo eniema ho yebo ho de wuri wani eje ho enti wani je ho dia na opese wo de ba Sompa ha sei na ye ho adwuma e de mawa ubenya resource no nso sense ha no yeton ayeto enti fabra ne mo ho de wuru ma number wo be frɛ no eye client service for number no me pa cho en frɛ number we so opese oba Ghana Today program ne so ofra yempeke ba say ye jaton dia na opese oni ye ekonakra na me pa cho number ne eye 0531 886216 0531 886216 ofra client service for no ebeje wo so na wo muni wu adi nkomo na nhyehyɛ bia ɛwɔ hɔ no nso no ye ne wo aka ɛho asɛm Medase Adwoa Apam na yenko endpoint homeopathy clinic na Dr. Duboaten niama papa wodi ma ye no yensom wonim sɛ homeopathy no ye alternative medicine ye branch of medicine a ɛsa yare na edamufu a edamu sronko kra eti wonya bia na kyɛ sampa wanya impomden papa enti bra endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma bohie wɔ Kumase ɛna sɛ wo enkran a na ɛno nso wakɔ shell signboard spinters kwan so ɛhɔ ɛna wodi dwuma pa homeopathy nro no wonya bi wabonten endpoint homeopathy nro no gisa wokɔ hwansa na wo munya brɛ wɔ yare ho wo soso yare so ɛnya yare a na ɛgi aduro we boss da bi wo mu radiologist wo mu lab technologist wo mu hɔ wo betwa scan say so wo mu say ɛma ne mema no mu betwa scan for free so wo do endpoint homeopathy clinic bema wo prostate no betimi atwa scan ye nye wo kapre ye nye wo dama wo wi ana lab no watua kakra na ye lab test no ama ɛna wo ye oban so a wo die mu man twɛn ansa afei no wo me pa wo ne adekɔ na ye nhwe wo die mu no so scan wo ntua hwe lab no ɛna wo betua 50% enti we ɛyɛ hwan ɛyɛ endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten ɛna de ne mapase abrɛwo eti eba physiotherapy ɛna massage na wonye adwuma no de wo ye ne ye papa awo mu ɔhaw bra ne nhwe mawo prostrated men premature ejaculation anasa de etoso biem no low sperm count no atete se bema wo pese wo pa na nkosampa minkosua na wo sa de menkwamoa e ma ne de ne yenkosua mema mo de ne yenkwamoa na wo ade sperm si so na hode bi animu bra ne ye power ne ma low sperm count de wo de do endpoint homeopathy clinic na ye useless na ye powerless kura ye be empower no amana gina na so eprekope enti bra endpoint homeopathy clinic physiotherapy and massage so eye adwuma eye 0244867068 eye 0244867068 and 0274234321 eye 0274234321 now the endpoint homeopathy clinic achichin kombo na ye free endpoint homeopathy de na ye drew time herbal mixture time herbal mixture eno no edru abama sese de obi age atomu se he me boarding house a eye time herbal mixture edru na pana me kwa adwuma eye time herbal mixture se bia me koda numre nso a eye time herbal mixture malaria no nkrofo se malaria aba no enam time herbal mixture ntimi kra malaria fever no menim se wo ho e se maye me ho duru ankasa time heba mixture duro no yare miensa ne timi ne pa etimi yare bebe ne mom ne de ne ya miensa malaria fever etu ne se banchi wonu moto aduane nya wo de anansa wo obi a wo sori bia na honam ye wo ya ene wa batwe wa basa wo kotodwe da bia body pains ena wonya na so rheumatism de wo hia eye time heba mixture duro no ena de toso biem ye de time HH mixture and capsules no aba eno de oba bia wotimu se wa himfie ho no na rushes bia ba begu ho na wo kura wo tete wo ye bema anajo junso 10 times ansa na ade ache man na kura nye de se wonum time HH mission capsules no a ebebo opese wo boost immune system wo pe general well-being ankasa empemu agudie nso emane koyie eti edro ye fe ne time HH mission capsules no ye nyare ansa na yanom eti se time herbal mixture no a wo kan mu nyina bom mo ye ntafo wonum time herbal mixture no na wonum time HH mission and capsules no obi a wo bre obi a immune system aye mre obi a wo pan ho den wo de yare no nkra na wo pese beba no na wo nso wanya bi Dr. Tafrija ne nana bewuo ene okeka nubra ne ha ma sie ni no de che no se je na fa koye nuoma Ghana fo nom obi a wonom time herbal mixture anasa time HH mixture no wodi adanse se aye no ho adwuma eti fe Dr. Tafrija e wo 0244
417669 ofra so Dr. Tafrija na metie Sompa 106.5 FM Accra na Sompa Accra na de matene se wodru ebo adwuma panti be se metubi na meton na se be se metubi na me so me de mama busuafo eye 0244417669 0244417669 tie biem 0244417669 na wodem time heba mixture edro etu malaria wonum ato honam ye wo ya na time HH mission capsules no de ebetimi aboa ma wodwonso a so no ana akoye na brekro no nso immune system aye akoye nso ama na ahoden so wanya ewo nipaduam edi adwa messages kakra manfo de aba ye Facebook page no kinkan na Apam Dadaa o hye no wasemetwa to a wode ma Ghana fo anopei yesi bosume fofrom wie ma nyame nu kan na wosoro amoa wo hwan ne boafo kabiem se wosoro amoa wo hwan ne boafo se de esi ran mo na emede so dedo emede osoro amoawo hwan ne boafo ampo wapam okre osoro amoawo hwan a nipa yetimi sesan ya dwene anytime ene me do wade chekra na mensa me ho na ho ye mahi osoro amoawo osoro so de woni ne do no entity da say nothing will separate us from the love of God. I do kinka messages ni me okay Majin Cheka Kra Mode afa Facebook Dr. Baumiaba na chesena no ekua mo aboaten eno no wodi free Ablekuma Central na aba said de bia waka no was it 2028 the Dr. Baumia ebe president na o say my good people of Ayawasu East matu aba ma NDC candidate Fuache please change your hands and vote for NPP candidate Baba Ali Yusuf said de bia mo sesena mu betimi akoyi wo say enchian koma Adrinkesi Jombodu incoming NPP national chairman ena onono dia wode baye enono Masa Wood Eddie Free Kumase Bantama was say majority of Ghanaians are still waiting for the almighty 24-hour economy and women banking to start. We are not impressed by sweet speeches and ceremonies at the Suna. And I just watch that and some woman peniko kan Suna nasa de mo de nemum no oba enye sa na tie e wo grounds ho wose ye ka se galamsey ni nyina afekura na urgency munti 2028 ne de Ghana for ensesa wo mo atwene mensa saba edifree north suncheso wose the US and Israel's war with Iran is not just a regional conflict, it's sending shockwaves through the global economy. Wose enchia enkoma chairman odene ho kwakua pia enafei chairman Bernard Entwibu Esiako incoming lawyer Justin Frimpong Kodua and Dr. Francis Adomako Francois wono so dia wode baye enono ko mensa pillar 2 was say oh Ghana e de na ekosui now our meters running faster than Usain Bolt aban papa pa ni eno ne yasembisa ajegon enti was say enchia enkoma Nina Chum Amponsa next US branch NPP women organizer hopeful and Hajia Safia Mohammed next NPP national women's organizer hopeful inti ni amodifa Facebook eba ye anopei ebi ena yakenka wasama wodi twato de ama yetiefo yesi bosome foforo esi afi foforom esi na wochi foforom esi eda foforom edwada foforo okay yesi jeni yakani nyina bibia ye foforo bibia ye foforo yempa eboni say rade so baby bia foforo de ama ye amen na ye madam so happy birthday in advance nyambo a Wednesday ne die jai o ye bedi ama na ye de yo ko ne bedi ye nyina ye bedi ye bedi ye se nyame ni bonyam ye bedi ama ye ho ye wahi enye ni pe nyina na enye ne say yo ai obi wa ne birthday meto no ai ti unim di nso ye bedi ama ai bedi ai uni mo ya kirewo esi erade enye ya dom na amen this week no eniema enkoyi enfamai ye da se etiefo ntia ha ena ye de Ghana today adwumade no ye de ebesie ye da monse pa se ene mo ne ye ekọ nakra na wo Sompa 106.5 FM akra na ye sorry sweet na unim se ye bom dwumo akopem se nondu ebebo nondu bo ya pe
na prophet Dr. Kofi Oduru one sia na oma baba besum na omo di dwumadie no atoa so yefa ne second service on Sompa 106.5 FM Accra. Kosua ne yenko nakra na omu wie ya ne de premtobre kasebo no aba premtobre kasebo no wie ya ne de mobransem ye obi asem na no yatena se mobransem ye obi asem wie ye no ape na afei ye de for God and country dwumadie no professor Kobla Abochi tell me friend prophet ono am say na bro free bi da no so edi professor Kobla Abochi ne Yewura Bright ne Patrick mo ne Jeremiah mo nyina no wo mo nso so baba betena se na wo mo de for God and country no aba wo mo ye for God and country pepepe na ye de hot bite 5:30 kasebo emu sham ne ye de abramo wo mo wie pe no nso ne ye de third service dwumedie no aba beto so third service wie pe na ebo no nkora na sida eno nso de danhwere ba ko de nyame asem mu sham ene abrabo mu ofuto ne nyansapo na odi abro ye fam Akosua Aboagye obetimi afem Akosua nhira ana de nyame nhira na Apam Dadaa ena Adwoa Asare ena moti yenka anope se de obi ase afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and